TV. Saa sia Vilingi Wa Mauvoo. Ani musiaisia ni avika ila isaa ya ukwata Vilingi Wa Mauvoo ndini wa TV yaku ila ivata nayo ya Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na inditi wa keli wa matuku miongweli na 5 mwai wakatano mwaka ningilili na miongweli na imwe inaudhocha na mokweli tutambanie mwendini wa Vilingi Wa Mauvoo muthenani wa umundi masito makwa nita wa Veronica Siombua nake Sharon Ndinda nukwitha aitu aliulila Mauvoo maitu kwanzia ya meko na indi akaitu kwate amwe Mauvoo ala tumumbanisye muthenani wa umundi ala tukumbanisye ni vamwe na MCA ma county ya Masaku kwitikilana na uneni wa mutua na angi kulea. Mawia ala mamwetelete musili munene Martha Koome. Mwaitu umwe kwenda atungiwe kitheka chake. Wanake waivia yadhui kuma Kangundo. Vilingi Wa Mauvoo. Otondu kwithia wa kwa kila governor va Kenya kumya uneni kwa mbunge yake tuyumundi governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wavikia na kumya uneni wake mbe wa mbunge ya county vala wane wa luusa ni speaker wa mbunge isu Mwandu Florence Mwangangi mbe wa mbunge ya MMC ya county na Mutua muthenani wa mundi ni wavikia kueta kana county ya Masaku tayo tongwetie ndini wa nthi ya Kenya namba imwe kwa uiti na kwitha na kiwu chailu otondu mwandiki witu wa Mauvoo Erastus Nzomo ugutwelesiani kana omundi Mutua oingi ni wakulia ateti maekane na siasa sia kuvalanya enendi nikenda maendeje na kwaila. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wa umeoneni wake mbe wa mbunge ya kaunti isu yolu wa maundu ala serikali yake yikite. Mutua ainena nukathe utongoi wa mbunge isu ungu wa speaker Mwandu Florence Mwangangi vula oingi utungi ye MCS Movea nundu wa wia womo sio wa kuseuvya miyao na kukunikela undu serikali yake idhukumite. Let me first begin by thanking you, the Second Assembly, for the role you have played in representation and making laws that have enabled us to implement our mandate. I also thank you for the zealous manner in which you have played in your oversight duties, because indeed this has enabled us to streamline many of our operations. Kuyanana na mia onekana gavana ailete kumya oneni wa kembe wa mbunge ya county savali umwe kwa mwaka amwekati wa maundu manene ala Mutua wanene yani uiti kewo oimi malelo usesei utalii madhao na amwika
Maunduni ma uiti gavana Mutua ni wote vya mbunge kana uiti ni ukilite muno kuma alika kivelani mwakani wa 2013 vala waasya ni mavyungwete dispensary miongo 38 isese 13 sia uiti na kuikithia kila sub-county ya Masaku yena sivitali wa level 4 wakabindani kau Mutua ni waweta Masaku niyo county yeyo kava Kenya ya mbeise kisese cha kuthinikia awau makanza. Our healthcare was in shambles. Our women were giving birth on the roadside, and the statistics for women who gave birth through the assistance of a trained health professional were alarming. We have opened 38 new dispensaries, 13 new health centers, and 15 community hospitals, each with maternity, mini theater, and X-ray services across the county. We have also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Maunduni make wone kana gavana uwa Masaku ni wase ni menzi tendovo imana thandatu na 14 na ila itumia mwaki wa sola ovomo na kuenza silanga inyanene. My government has built 8 new water treatment plants, 8 that you can go and see and touch. We have 4 mega dams that we've built in your areas that you know. We have another 370 earth dams across the county, 298 weirs across the county. We have drilled 617 boreholes, which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Gavana Mutua ainenea maunduma uimi ni wase serikali yake ni nenga tembolea mivuko ngili miongo 33 maana 13 kwa aimi ngili miongo 23 maana eli na miongo 45 na mbeutani ngili maana eli miongo 19 maana 5 na 10. We have distributed 6,616 bags of fertilizer to 23,245 farmers and 795 tons of different seeds to 279,510 farmers. We have also plowed 12,932 acres of land for 12,107 farmers and gone ahead to focus on creation of value addition that benefits farmers. We have also set up a new hatchery from which we have distributed 132,846 chicken to 14,227 poor households throughout the county. Tanzia mwenye kwaide ukui countini ya Masaku, Mutua ni wawe tatameki temalelo lami kilomita iyana imwe. It was sad that in 2013 we still had to carry the coffins of our loved ones on our shoulders due to the bad conditions of our road. This is why my government prioritized road construction and invested heavily in this sector. Mutua ni wawe tatameki te kamera sia CCTV maana 531 dheni wa misiminene countini ya Masaku na oingi kudhoya volisi ngali Tanzia mwenye kwailia OSSA. We were the first the first government to buy vehicles for the police so that you don't call the police and they tell you utume gari. We bought vehicles for the police and those vehicles are still in operation today across the county because we care about security. As a result of this installation, Machakos remains one of the safest counties in Kenya and is consequently becoming a big attraction to new business and investments. Gavana uone wase ni maende na kwaka iwanza 5 nene countini ya Masaku, Tanzia mwenye kuokelea madhau wakabindane kau Mutua ni mwathingilila aketi kivela cha president mwakani wa 2021. Gavana Mutua ni wakulia atongo imambe kumba ute udhu waki uteti na maikwati ya niavamwe kwekithia kana mwenende ni wakwata maendeyo undo uvailite. Ndilivotea Vilingi Wa Mauvoo kumama wako ni mambunge ya county ya Masaku nitawa Erastus Kithuku wa Nzomo. Otio ndini wa county ya Masaku muthenani wa umundi mbungeni ya county ya Masaku ma MCA onde nimekalile nthi kwambia saa 4 cia kwacha kumwithukisya uneni wake gavana Mutua na maundwala onde uvikite na kwika mwene nthi na ala utialitie. Otondu livota witu Daniel Mwongela ukutwelesianikana aingi nimetikilanile na uneni wa gavana na aingi maasiakana ve maundu maingi utialitie kwika mwene nthi.
Unakutwika gavana wa kaunti ya Masako Dr. Alfred Mutua ni waunya uneni wake mbe wa mbunge yu ma-MCA kuma kundu kwikivothokanio va kauntini ya Masako ni mosie uneni usu na mawoni mekivothokanio. MCA wa wadi ya Mutituni Ngelani ni waelezea kana yu meenda maendeleo na kiwu kula kitaminite kwikiwa enenthi makavikie kwikiwa nundu ila masini sia kuna kiwu sia mina kwanangika mwenenthi asioka kutembea kwa mwendo mwasa nikenda kumantha kiwu. Nundu ni wetha elesia neza yulua andu maenda kilomita 12 kuthi kukwata kiwu no munthi no theetie mwendosu tu kilomita ta 3 na ila chanangikana cha kuye binda yasa andu nimewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mebinda yu no yithia ni wambi ya kukala tote kuono siola wikitu sigu nimbize na kwe area singi na sia kana itembikie ukethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu. Nake MCA wa hapa kaiwa ni waelezea kana ibindani malelu maende na usawwa ni kaunti ya Masako ni mailite kuisia na kusawwa malelu na kiwango kila kikwendeka nundu malelu alama sawvetwe maingi ni menda utungi wa itina wa kwanangika. Tanena ni wanena yulu wa malelu maitu niguo ni menze muno especially grading kwenzela grading normal lakini apilo yakwa ni was ila siakathiane na kwinge Masako county sietha yenda mara lelo witu tona otinda ati yenza lakini mbua yoka yananga yethia yipetika kwa apilo yakwa bingi siasio siekwe mwarami with grading eketha ye minimum. Nake Nathaniel Ganga na ula umete ofisini wa Mwandu Agnes Kavindu ni waelezea kana ibindani ye gavana wanena yulu wa maendeleo ma kaunti ino ya Masako maendeleo yasu ni maele kuoneka tindeto sioka. Azia yu unena niya kana conversation ino ishift kuma policies kana mawoni na mawatho na mawendetio uende kwa maukoni mawea uweze kwethia te yanga waya asindu mbike tila tuona tutona kwika kuya kola kuya na inchi grassroots kwina Mauvoo kuma kuna methero maibiko ofisini wa senator yoloa maunduma uiti methero mena andu maikulia okethia tethani paasi vitali itu ya level 5 nituelewa kana thugumya ala matuta aku methero mai complain nundu akwithia mena myimbe wa 3 mateya ipe itina wa gavana wa kaunti ya Masako kunene ya maundu meokonia maendeleo ma kaunti ino mevo malelu maundu meokonia kiwu obamwe na wemi Juma MCA ma kaunti ino ya Masako ni meelezea kana meosa undusu na maoni mekivathukanio kumava mwakoni munene wa mbunge ya Masako sitokwa ni Daniela Mwongela Mutongwe TV. Amwe kati wa mawia ala musili munene va Kenya Martha Koome winamo ni kwikia umbano wa asili mama kwani na kunenea maundu ala maile kwatiwa nthini wa kumwa ivilani kwa magavana. Wiuka itina wanzama ya magavana itongwewe ni Martin Wambora ula ni wa mwene kivila wanzama ino kumya uteti wake wa kwasia mutuo nutambaikite uthukumi silikalini sia kaunti. Miaka ya omituki mbunge ya seneti hithitwe ilumilelia mitalatala ya kumanguthula magavana utaundu ya vigombewo ni mbunge sia kaunti anini magavana kauntini ona mavikia kuithwa kithitu kuwasilela miana isu veona makwani mekotini kulena na matambi asu. Cadet Hussein is also the minority leader. Magavana tatu Martin Asako nyuvanini wa mwaka wa 2017, Francis Ndungu wa Ititu wa Kiambu, Mike Mbuvisongo wa Ilovi na Mohamed Abdi Mahamud wa Wajia nimo manguthuletu ni mbunge isieli na itina kuelekela kotini kuliana na mauchuo indi ngalikoni ya Waititu na Songo makwani mo ni Makimia Nguta. Governor Mohamed Abdi Mahamud yu ni wametuke kunguthulwa na kuthi kotini kuliana na uchuo usu. Even the Senate at the time it was sitting to move the impeachment process, the orders were in existence. We have been faithful enough to bring this to the attention of the Senate
but the same was ignored. We are, however, in court, and the fullness of time we shall be vindicated. When the rule of law is that there are court orders and the judiciary has pronounced itself, whether or not we like it, we've got to adhere to that. Otherwise, our only recourse is appeal. The import of this order is that I continue to be in office to execute the powers and functions of the Governor of Wajir County as prescribed by law until the petition is heard and determined. Kuvetangwa kivilani kwa Waititu na Sonko kwa ina kianda kinene dhino wa makwani maulusani alama dhaki chuko otini movia wa EACC na uvisu wa mutongo isi wa makwani silikali ni DPP Nurdin Haji ateo kwa Governor Abdi Mahamud kwa ngudhula kwake kumotongo ini kuatie televoti la inavi kwe mbungeni ya Senate ni kaunti ya Wajir viyoka. Kuma mwambioni wa silikali siya mitiyoko no Governor wa Embu na ula ingi kwa oyuni wa mwene kivilo nzame ama Governor COG Martin Nyaga Wambora ula wavikie kuvono kamoko mavyuma county na mbungi ya Senate itino wakotuwa yuluvyo Wakenya wa Supreme kuvya ya kama utiwa mbunge isieli na yu zi ya Governor wa Wajir ni vikie kotino wa yuluvyo wa Supreme. As for the Governor or the experience I have, I'll use that experience on Friday, and we shall be able to address the press thereafter. Mtasikia tu. Kuyanana na mawakili make ni kana mitilatala ya kumuvitanga kivilani ya twaiwe kwa kuvudhi isi utuyo wa koti. Ula unaungamiche isesodhiu mbungeni ya county. Zame ya magavana ni mwesu kumite kwa nidhi kule na undu isesodhi ya twaiwe mbungeni sieli. Indi o tuende kwetela Supreme Court ivikie na kunena Wajir hivi na Governor mweu Ahmed Ali Mokhtar na ula waidhiwe kithitu wa kele movitu. The court stood firm. It issued orders yesterday, but tracing its position in that those orders that were issued to the effect that the resolutions passed by the Senate stood suspended, and the implication is that it is as if there was no swearing in. It is as if no change of guard occurred at Wajir County. Dilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumava county ya Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Ukambani kwitha maundu na sindu mingi sia utuma atali matembea na kusiona ivia yathui ni imwe kati wa sindu ila i kilomita miongo thandatu kuma Kangundo taoni. Kila kitana sia andu muno ni yulu wa ivia yi ni kana wi yulu wa ivia yu nutonya kuona county inya ekali makisioki ni materekete na ivia yi livota witu kuma kisioni kiu Boniface Mutisia nutumbanisye ngewa yambe ya ivia yi na kiini kilungu chambe cha livoti ye mwanya ndwae ngone Ukamba. Tui maunduni makila muthenya itina wa kunwa nitumantha nzia kivathukanyo cia kuthiumua. Amwe nitwenda kutembea na kwilola maithiruluko. We wenda va. Mutongo TV umuthi nitwafika kwa kituku wa Kionguti utuini wa Kanzalo kilomita 300 kuma musini wa Tala. Va the ivia yetawa ivia ya thui. Ivia ye maundu maseo makwendesya na makusanisia. Ve chauko ivia ni ya thui. U ni Naomi wa Kituku mwikali wa va. Ivia ya thui ni na miaka 300 kuma na mbia uyona. Niyuka andu kumanza. Mokite kwiloela. Ni moka ona asungu ni moka abo. Siano sia skulu. Andu maeteto families sio. Yute vinda ye siana sieka metiani. Siana ni siuka. Form 4 standard 8 ni moka muno. Aya. Ma holidays andu ni moka kwa wingi. Wala meenda kuka kwiloela.
mukamba asia buyamana disewe mayo indi umunthi ningwenda kusisia nundu nienda tumanye nesa kulika kithekani ki miasia nomana ona uwevo umanji ni wavata ekali a kanamba ya musi wa chunguti maina wikwatio wa kwailia ivia ye ya thui indivo vaendie ata ave muvango mo wa kwailia ivia ye ivia ya thui ne via ende ya siandu muno nundu ni kwithwa ila ivia ne ya thui kindu kimwe fani na jo withawe ni withawe wina ability ya kuona counties ina ila ni Masaku yonthe ni withawe ni part of Machakos ni withawe ni Kitui County ni withawe ni Kiambu na ni withawe ni Embu County kwa hiyo ni kimwe kiamba kwete andu ivia ne ya thui na utulu wa approximation ya utulu wa mita maana ele kuma yothuku yoloko diko vikande ona 90 degrees line kwena na undu ivinda yendete pio na project underway ya ku develop up and uze kwithia no ukogeza ithia no with na drinks ziaku abau ukethia kundu to no koma chao na kundu kusio kitai kisia singoto namba matu itula chano na utambi ivyaye ni muisio nundu vembanga sithia wovo itina wa kwithwa yina utulu wa mita maana eli kwambata amwe ni maisi thayuva na amwe mavatuye vandu vakuka kuyuwea ni asia kusumbanga ile sithe wa thue kumaneana mbethi tumbanga cia ndo ta bakuve thandatu mundu akagita isaithi wana kukunde abalokile na atulikangila kuo wange mambi yako yakuo yumbanga isu ithawe muiyo kwa andu ma kisio nundu kwambia utres mundu ucio atona etha tena identity onomwe kindu kimwe ciana ici ya skulu kana uga ina identity nutona ona ciana ndo noko ciana te 10 na kamwe kajoka kaivaluka turaronge tuisemba tuithi kwizambi utres kana ka kwisa kama nako ni thina kwa serikali kila kiujo gitumi kila kimwe kwa vito ithe wai ciana ikambe uga nundu kana uga ina identity ka kwati yambanga kwe ni muiyo kwa serikali na kwa eneo tu nundu kwamba kumelia mundu bala uwe ni muiyo muito muno kumumelia almost kilomita 3 kumela wala belelo la mutheu kwandu ala moka ile twithana thina namo nundu no useo kuona undu ndi yende na chosindu cia kwendesia twitha thina namo na twiwa twivinikika kundu na umwe kusovia nundu wa maana tutalikite kithekani ki ve mundu wa kututongoesya alame ntambuka kulika na kuona mawithuluko ma ivia ye yuala mesila bana makulia kuthikwo ekala mesila nzia nisio nimaendana mundu kutinda nyumba tiko kumanya nima na kutembea kwingi kutwika niko kuona maundu maingi Mutongo TV tukomane thini wa kilungu cha kele cha ivia ya thue nitawa Boni Mutesia. Naindi musiaisya ngewa isu ya ivia ya thui niyo kuvikia na kutunenga ivuso yambe ya kukwata urumo naindi nituvikia na ukwata utandithia natisio katwende na Vilingi wa Mauvoo mbeange naindi edawina undu ukwenda utumanthini wa studio sito utumanthini wa namba ya ile 3 kenda 15 ile 3 kenda 15 naindi ngwi ya utumani usu ni manavyu vainde vi ukuvikia na kutilwa nthini wa simu yaku naindi bitikili tukwate utandithia nitusiokethete o mituki A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Von A is Festive bread. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking,
technical skills star, beauty therapy, business management, laboratory science, housekeeping and laundry, journalism and media production, ovamwe na theater technology. Ndivi situ nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisio na utuika ula wianie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea goshe no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. Inya kalete? Nenda kulisa ani ndirene kuningo sakane meeting leo usine ngo kwaya noka. Karate kutia leo nene ngominea. Kwanza uyu netilanga nzima ninyosu. Mbikene samoka nini ndi ngo kwaya noka we. Sawa ninyosu. Nya kalete? Ngimene ya mtu weba? Ita wa ra premium. Ra mudei sangu lunga mtu ni ngonga isawu. Wa kambuni nje baandika awone. Nenda ra premium. Au. Oui, there kalete. Njao. Indi watu mineangima. Ona kwenda mutia ndu cionke ndukani ngo mutu ungi ngone mbeza. Mutu wa ra premium ti mutu wotia yangima. Ona meeting na ngwenda akuthi. Niwona meeting. Mutu wa ra premium ula niwo witawa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuvenaku witisie mutu wa ra premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa ra premium utanu wa musie. Va vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe nansika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume uchawairite kwika wikuya musi mundume ni wairite no wa mwana onake wa kuthiumwa itina wa kibeti chake cha mwina kucia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndu mwitekelia. Ona kama metha ama biniwe nundu nyeye tatu ndizi kana ni witha wete no kakwata binaingi nundu uthu muoni itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukani wa ile to kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endenu kuthie miao yiva. Ekuli ndwezi ndi balabe vibi. Na bala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilinke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni na udhocha ingi. Mutongoi wa ala aingi mbungeni nene Amos Kimunya ni wakulia a Kenya maekane na ndivi ila Kenya itwaitwe na kusisya maendeleo ala serikali yikite na ala iendeye na kwika. Ajelina Muse na Mauvoo asu. Na ndongo ya ala aingi nthini wa mbunge nene Amos Kimunya ni wawetakana kuosa mikovo va Kenya tanzia ya kuwa ilia milati na kuwete maendeleo. Wengine wawetakana ni kana kukilia economy vanthi ya Kenya ni mpaka serikali ya Kenya ivikie kuosa mikovo. It's about cranking the economy, yeah? Because the formal economy has died. Tourism has died in Mombasa. What you now need to see is government of Kenya sponsoring people to actually come to the hotels so the hotels can divide, yeah? That's the kind of thing that we need, but because there's no revenue, tax revenue for that, it needs to borrow, yeah? And at least resuscitate the economy. At some point, when you grow the top line in terms of the economy is doing very well, it will generate more revenue, which you use to pay the debt. Oingi Kimunya ni watu la mutendongo imwa serikali ni kwa kulikia siasa ndini wa milati ya serikali aiwetakana milati isu yethia wa ivanite kuwete maendeleo kui enende. So you'll find a politician saying, nimekuja kufungua mradi mpya. Yeah? Nimejenga hii barabara, tumefanya hii, tumefanya stima, tumefanya this. But debt imepanda. Now, how we finance the 5 million people who have been connected to electricity? It's through debt. How have we financed the Lamu port? It's through debt. How have we financed all these works that are going on around Mombasa? It's through debt. Yeah? But
we are happy to take credit for what can be seen, but blame somebody else for the debt. And that confusion to wananchi is what has caused, unfortunately, because we have people even within government speaking with both sides of their mouth. Instead of telling people the truth, they will tell them what they don't hear or what's in their interest, and then blame somebody else for the other side or the flip side of. Kavindani kauna ke mwene kivila wangwata niyo kimama savu kana Ice Park Rose Mwaura ni wakule serikali ivikiye kuwekithia kana budget ndimo umesia mwenende ende ivikiye kutedia kukilia economy va Kenya. Parliament must look at all sides of this debate and make sure that they make the right decision and the decision that favors the country. Because as citizens, we don't want to be told that the price of bread is going to go up because we have to be taxed more. And yet there are other things, there are other measures we can put in around matching our expenditure and matching the revenue that we have. So I think that is a challenge from us as accountants for Parliament to make sure that they exercise the rights that they have been given under the Constitution. Uneni uo kaitina wakuambisia umbano wangu ataniyo ya kimama savu kana Ice Park ila ya ambesia va kauntini ya Mombasa. Ngilivote ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Museo. Mundume umwe wa muika wa katikati kuma utuini wa kunda kindu ila i kauntini ya Kitui na ula ni mwisililwa wa udhoosya wanda wa sia umila na vangi ni wabikwa kotini wa Kitui vala usikati we aikonanua na mavitio makwithwa na ndawa isu uvathukanu na miao. Mwisililwa usu ni waleana na mavitio asu vala walekwa kwa mbondi ya shilingi nusu milioni. Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Mwanake winokuwa katikatini wumilwa kotini wa Kitui aikonanywa na mavitio makukwatikana na ndawa cia kumila muthemba wa vangiwe na lato wa shilingi ngilima na mwanza kisioni cha kunda kendo musini wa Kitui kilioni mbunge cha Kitui cha Kate kauntini ya Kitui. You have been charged with the trafficking narcotic drugs under Section 4A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act number 4 of 1984. Particulars are that on the 22nd day of May 2021, around 13:30 hours at Kunda area of Kitui Township in Kitui Central Sub-County within Kitui County, trafficked by conveying that 6 kilograms of narcotic drugs, namely bark, that is cannabis sativa, with an estimated street value of Kenya shillings 700,000. Contravention of the provision of the State Act. True or not true? Mwanake ukwa isietwa Otieno Odhiambo eweto kwithwa anekiwe mbini kwi matuku miongweli na elimu wa katano mwaka wa ngilili na miongweli na emwe ena vangiwe na woito wa kilo miongwe 3.3 saa mwanza na nusu cia muthenya na vala umuthi wumilwa kotini na alia na mavitio a vala wendeka aive bondi ya shilingi ngilima na 5 na muungami wa kimanda otakeu vala ikwani eka weto matuku mwanza mwi wa 3 mwaka wa ngilili na miongweli na emwe. Can be released on a bond of 500,000 for surety of a similar amount. So can be released on a bond of 500,000 for surety of a similar amount. You have your mention on 7th of June, court number 5, for the trials. Mundu meonge winokuwa katikati ni watu wa chovo chami ili kana aive vaine wa shilingi ngili 10 mbesa selesele kwa mavitio makukwatikana na nzovi mbatane muthemba wa kalovo wa dini ya kisasi kilioni mbunge cha Kitui rulo. Mutumia kwa isietwa Festus Makao weto kwithwa anakwatikania na lita 15 cia kalovo kwimba tuku miongweli na imwe mwi wa katano mwaka wa ngilili na miongweli na imwe na vala wetikilana na mavitio a Kweli ama si kweli? Otio kotini kana ana Kenyanya Alan Daniel Musyoka Jacob Kiemba Mutwa Kanyau Alex Paul Jackson Mwathe Jacob Chalo Kiemba Moya na Julius Status nimepikitwe mbewa koti wa Kitui maikonanywa mavitio makuthi utena meyo ila yitwe serikali ya kwisuviano wafyu sokoni wa Kavisuni ulawi sub county ya Katulani kilioni mbunge cha Kitui rulo kwima tuku miongweli na 3 mwi wa katano mwaka saa 5 cia utuku na vala metikilana na mavitio a
na yumendekana maive vaine wa silingi ngili ile kila umwe nondu wa mavitio ma kwithwa nza masaa ma kafyu na silingi ngili umwe kila umwe nondu wa mavitio ma kulea kwikia mask. Aonthe mepikitwe wa musili wa makwani wa Kitui Felistas Nekesa. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui nita Onesmus Chalo. Atandithia masoko wa Chaani ila i Makueni County ni makulia serikali ivikiye na kumaservice yasio nundu melasmika kuthi kwitethesia idekani ila siumekia mwisioni wa kukwata mawau. Kennedy Mulinge kuma Kibwezi na livoti isu. Kumana na kutha soko wa Chaani ulawi machinery sub-county ya Kibwezi umelono wa Sua county ya Makueni uendelee na kuyana na ndola mavika sokoni umaendelee na kuingiva. Atandithia na kalima soko ukiwa mundine mumewita kula kwa serikali nene kusila kula kwa mujumbe o itonomaki yasio sokoni o. Kila tula lamekanicho ni kana Chaani soko wa Chaani ni musioni muni wenda ya kuyana nesa na kwa mituki munu ni soko indaya na you need support. Kila kiboni you need support cho cha kanzu autethanizi na MP serikali nini na serikali ya account aturongo kutwinzi ya cho ba sokoni wa Chaani no kenda withi andu matono kwata bandu ba kwitethesia ila makwaro ni pata mainena na kisesekini matatakana kwa kavinda yumethita maitethesia sioni sia plot sia ene na ngine malasimika kwitethesia ithekani kindu na kila kikiayu mawameyo meusioni nundu ni matona kukwata mawau alama umana na kiko andu ni makotha kwitethesia kunza ngimaketethesia kuithekani kwitethesia ithekani kwitha na thina wa kwete mawau tela mbua yauga kiko chucha kuwa kilika ko mayane oko iwoni isi otumewa ando ithia no mekwatanga ani okos bilazia kano mawau wangi na ndola mapingo ite biasala watamboka ne mundu no athia waketethia ketethesio kundu watakuku na isi wakaitila ngomboka kawaida na tuyo wole no ithia no kiko oingi ni makulemea kiweta soko ni omaitita kana ni malasimika kuvinga mawuya mao kwitene maikia kuvamiwa kindu na kila kikiao kwatiwo muisioni mulika mwizi ne kindu tu kwenda chuke nthini ni wa Chaani nundu Chaani ninuka atene nye nangi na tupinga atene nundu wa kwithwa ni tukia na twinuka atene nundu wa kwa mulika mwizi wa nini na wa kutulinda soko no wende na kuyana la no tu need mulika mwizi nundu wa security andu ma soko ni meno kati nene kukoso cheni ta kuketha be mulika mwizi withia peo paseo na masioka matitakana kumana na kukosekana kwa mwakiwa sitima sivitali unalowe sokoni o amwetu na makwata mathina muno ila mithio mwana mume kiyochome kiyo sitima sivitali ni o thini no wa sivitali jitu ya Chaani ni twetwe sitima ni kwitha ibeti zitu ona chitetheka na inundu na wa kwithiwa sitima ni jaiye chigwa na mikokote ni twairwe na mashina letu kakunia Jessica ranze beni kwa kavinda yu ekaliani methito mayumia siyo sio kwa tongo yala masakuye maititakana mayona maendeo na yuni mekumia wito malilikanwe na maiki wa maendeo taekalima isiyo ila inge. Kennedy Mulinge, Mutongo TV, County ya Makueni. Ani ni wikwatio wakwa kana ekali asu makibwezi nimekuvikia na kuthinikiwa kiocho mavikie na ukwata vandu va kwitethesia nende tithi ndini wa sub-county ya Matungulu. Sub-county administrator wa Matungulu Peter Mutungi ni wakulia ekali makisio kiu kwitha mayumia livoti sia mituki ilambanga sia vikia na ukitika nikenda makethia wa maitereka o mituki iyuka itina wakana ka miaka ina kutangi wa kumanwa na mbanga ya mwaki kisioni kiu kisioni cha Kitundu ni Tala ekaitukwate ili voti kwa withianu. Kana kena uko wa miaka ina niko voiweti na wambanga ya mwaki ila ikitikie nyumbani imwe o matambia manini kuma musini wa Tala. Banga ino ithiwe vindani la sena siititwe nyumbani ino masaa ma kuituka. Day around newe ane
na kana koka kasembete kathika tabia madam unge baya ndukane nao madam atuma mwitu wake okakumbita wiani nyela na bikaba iwe nona mwaki wakanete twana twitu tatu lakini kamwe kaika na uma skulu twe kaka ngire koke kana uma na be kaka nini ke ikomete bati mzuri nikaumwa na ndana bikanethia kaumiwe enena kisase cha Mutongo TV nyawasena ino wasevaikana kana kota maomese ateo malimbingi ni avya ni mwaki na baikana kana avya ni mwaki no twendo tunini tutwavya ni mwaki but ndinesoma na the source of mwaki usibala bauma mundu na asisia ndio na sendo tangasi ibete ndinelewa mwaki usiwa umara Kivu kisio na kiolevu kitawani wakatha serikali ya kaunti ya Masaku itina wa kutumika kwa mituki na kuvose mwaki ateo maina ambao manya umo wa mwaki wi chao itenda na mbanga ye the wandini wa musiuba kwa kubi watala lelo ni wako thika nako ni wasimu ni balani ne wakanabe mwaki wakanite nomba nipoto sa tuana tasema mituki tabikabo na ingo tungi ya serikali ya kaunti Muvea nundu lata makunia ni maete masima moto na toka tabo cia mwaki usuti mwamba na andu ma public ni kwithi wa mwaki usu wi mwingi muno na wi kwatite ndini we numba lakini ingo tungi anga Muvea nundu beka na ke ikomete inombani lakini kainabya ni katha wa mituki undu batone kanundu public yonde ni abaluka bo namo kaptabo cia mwaki usu yabya miyo yonde ya mesani lakini ndunalika ndini muno indi mwambililyo wo mwakiti nombo manani chao no twende ya naiko kunikilituma ni chao ni kwinda no stima kana ni kwinda no kindu kiititwe kana kanondu kenda kakwatia mwaki kuti nombo manaki ni chao mwaki ni chao ini ngutungia Muvea muno byo andu ma public ni kwithiwa ni ma react mituki ni tungia Muvea ila tona kindu cha muthemba tosu maka kuna simundu makuna na tiko na niyo na tete ani siyo ndete mwamba nundu enye mbanga na bai mundu wese o netangai mbanga nitona ende wakwako akanekethe wakwonge ko ngutungia Muvea andu ma public muno nundu akututethesia na kubosia musiusu ene ndina mone makatho itino etambia ila mbosa ya kuvika vana kutethesia kuvose mwaki na ingi makula matonya okweta kwa mituki ondu mekie kenda kulanga misio ila yetawe nimbanga tasia mwaki na nenda kwa siku kwethiwa na mbanga ya mwaki baata la sokoni lelo ni wa uthi na Kilimambogo na nienda utungia na matala Muvea nundu wa utwita na mituki sume makwa na mituki na andu ma emanji zimuma na mituki na mabika musyosu na ematonya vosia mwaki pio na mituki bai mbanga inoneka ya mundu kumia ateo o twendwa byetu nini nenda ukulia andu matala na matungulo yonthe ila kumila andu to wa mwaki maketha me active na mituki kuna simu pate kwa nangevinda na mai support serikali nikana undu katonyeka kutethanywa na mituki. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumatala Kangundo netawa Boni Mutisia. Naindi ni pole kwa mwikaliusu wa Kangundo ngaino kuvikia na kunenga sindu ilo wavikia na kwasia naindi musiai siambitikilitu kwate utandithia nitusiokithia ingi na Mauvoo mbeange ndini wa Vilingi Wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Pasi ningo sasimu naku lakini ndambete osasimu naku niwe sineko gangalika mindo galika libu tio ba matako nangelika ndini na alika mutumionge natambatete u yake lingoloba anaumia ba una atia subia mundu mukana ake atonelela libu tibinga twambata weju niwe siba upa nyunge tondo ndetini mwanenyu Zui ni siwe mundu mukoma akatata ungone yake bwana bibi negwake beza na atavu pale salibuti kwata skiza tune ya lift tuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 532 noti ile inya 5 na uituma kwa nyanya emwe Benga
solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza hizo maana msina pupa ya maisha kweli. vai mundu wema akethe bathei oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiambokane ngi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni saubanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutemboza mbua nayo ni yaekie ku atatene uiza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baje idia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kwezo yumi wa mbemba anenzo amedaresiana kwezo mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umewada nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wa katatu kwambia saile na nusu cia wio va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ ni na udhocha ingi na ndi TV ndini wa Kiswani ni kana ukanio Mauvoo ni waumwa kwa ene ilavu kuya kauntini ya Mombasa na ala mekwitikilithia ciana cia ithio wa miaka 18 kulika ilavuni ainena na Vilingi Wa Mauvoo ofisa ula ungamie maundu ma ciana kisioni kiu Philip Zenge ni waweta kana ene ilavu isu ala meukwatikana ni mekosewa matambia momu makimiao ala ni vamwe na kuvenwa license cia wia wo Adelina Muse na inge wa isu kwa uliku. How do they know? Form 1 selection is going to commence soon and we shall announce to the public by about the 15th of June. And I want to further explain that there is no cause for alarm because we shall place every child 100% transition. Naindi musiaisia ni twetia wekio nundu wa vituka nusu wa kimitambo bitukili Vilingi witu wa Mauvoo tuthi ndini wa kaunti ya Kitui vala kikundi cha anake kuma musi wa Kitui nimeyumilia kuleana na ula wa seneta wa Kitui David Musila na kumukulia anenge governor Ngilu Ivinda athukume enendi kuyanana na enendi asu David Musila nukumukosea governor Charity Ngilu Ndaya na kwema kumunenga ivinda isio ya kuthukuma na kuikia utongoi wake ekaitu ili voti kwa withianu.
amwika kuma kaunti ya Kitui no mande kumania muno uneni waola wa seneta wa kaunti ya Kitui David Musilaka vindane kala unaikiseseni kimocho nyai cha Mauvoo aivuthisya uthukumi wa gavana ula wivo kivilani Mwandu Charity Kaluki Wangilo. So was a very short statement. Kana adama Kitui mess. Kana gavana unduwekete tega kwetusia. Mwangaso wakeli ni Mauvoo duoni wo akabani mandawa damu ya yoko ya ma akabani no bisi beti mitongi kondo waranete akabani abantu byangombe nyake na miredu sisete siana akabani liula waisi kana the country with self-sufficient in food production muivani wisi kana makikipe na bina and then right actually but the truth of the matter is known by the Kitui. That's all I want to say. Mainena na andiki mama uvova musini wa Kitui matongwe ni ndongwe ya mwika kaunti ni Moses Munyalo ni mamwenda musila avikiana kunenge daya gavana Ngilo ta mutongo wa NMD ma kaunti ya Kitui na kumunenge ibinda isio ya kuthukuma NMD ma kaunti ya Kitui. Musilo na nenie andeto ila musilo na kenganie aziande kuona mekunesia itwa Kitui aziande kuona sibitali sia Kitui siendeu au mea kaine mukolike sibitali sia Kitui twesuo ulo ilika nuona asienze ukanatinze twenda kwa asiati gavana Ngilo ni twezekela muna mukuniye mwina mu bitu kithisia mbesa we unaye umona sanga mbesa unenge ma MCA mbesa sia Kitui sia bitu kithwe ete muvila waku muse ye hata Ronaldo si anatitaya kina Messi si wanaenda nyumbani sasa hapa Kitui kuna Messi mwingine ati afadhali au kuwe na mayo aweke ngoluni. Uneni wa Munyalo ni wakwatwa mbao ni amwika ange mayelese gavana Ngilo tomathukumite isione sio maimwenda musila avikia kwikalavasa na Ngilo otondo makuelesya kwa mazireta mwangiwa Daniel numete bandu betu wa Choloni Kilonzo na nazia musilane nuke kalenzi osukuwe gavana ne kwito unatemenzia unatwete kipu mpaka Kilonzo skulu bena matangi machuma make dobu na nate ile tingene byo etwa ndoza ile tema metia balukanga yonze na ithie gavana no twikite neza ko Choloni kila mundu anzazite ni gavana Ngilo mama tena ne okoye anuele kwenuka ayaka yesu kuwe nondo ibinda yake nebikia ya kuthikwe kata kuthomwa na che yesu kuwe kwa kabinda kai mama tena kwa kipindi chake ile kwa ule boko mama tosha we Ngilo tano tena Geripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma musini wa Kitui ni Onesmus Chalo. Naende titiana na livoti su ya uteti chedi oinginde ni wa kaunti ya Kitui kisioni cha mwingi. Vala kikundi kimwe cha akakuma mwingi ni che yumililie ivinda ila mwinyu wa corona wanangie utandithia na kulika nthini wa utandithia wa kuseuvya savuni na ikavu na kwitha imatone cia kwilela ngima mesani. Otondu mwandiki witu Lina Musangi ugutwelesya nikana akaa nimeyumililie kulika vyasala ni itina wa mawia mo kwanangika itina wa corona kulika va nthi yitu ya Kenya. Ikundi imwe ya kakuma mwingi wa thuloni wa suwa kauntini ya Kitui yambise kutuma siondo na kuseuvya sabuni tanzia imwe ya kuendesya maisha itina wanzi ya Kenya kuambia kukitana na muhimu wa corona ula utumitwe maisha medho mema umu. Muhimu wa corona ula umuawe ni nzi ya China na ula utambulika ni tete global pandemic wabikia nzi ino mwi wa katatu mwaka muthelu. Kwisila kwa Chris Bell Foundation ila ni shirika imwe ya kiserikali na ila ya sobiso ni umwa waka juu nimekusovya sabuni kuma kwa kiluma na kutuma siondo bala matesa masokoni kibadhukanyo. Christine Mutoni ula niwe wambisi shirika iya isikana ni wakitwe nundu wa kama kunikieti na wa muhimu kupika Kenya. Ekundi ene yetete pamwe betindiwa na tumanini alani ya sei ovala umathethe ya sena kumaite material mausovya ni kana matema sokoni maile maisha mo. So our objective is to break generational dependency, illiteracy, and also poverty.
through creative economy. Creative economy is one of the sector which has not been focused very much in our country, and yet it can generate a lot of income for the development of the country. And so the group that we are empowering, they are those marginalized people, that is the widow, women, vulnerable children, and orphans. Oingine wamekule serikali ilikile katina kutethesya etu ala mabikiite kuma skulu itina wa muhimu ukuka. We as a Chris Bell Global Foundation, we have come in to help accommodate some in our programs for creative training so as to promote creative economy. But we cannot make it alone. We need those people with the like minds to come with a partner, to partner with us in this noble cause. Juliana Ngole ula ni umwe kati wa ala matethekete kwisila shirika yini waisekana ni matethekete mununundu ni makwata ambeza sia kuthawale uo na kwebea siana bisi. Tukiuza tunapata pesa, tunapata pesa, tunalipia watoto shule, tunanunua chakula, tunanunua nguo. Alafu tunaweka kwa tumekuwa na table bangi ambapo tunangawanya hiyo pesa baada ya miezi 6 hivi. Kuma mwingi Odhiloni wa Sua, nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Nadi musiaisya mbitikilitu kwate mautumani menyu manini na endi tira titumia tikunia nzumanthi vau dhini wa Vilingi wa Mauvoo wa saa umwe na nusu muthanani wa umundi. Na endi musiaisya umwe asya ni muvea Mutongo TV ni utunenga cheni ukambani nienda kwa asya ngilo no tuthukumite nesa museni ngutumia tikiti winuke nundu no kuiye mama 5 tena ni changanga kuma Mombasa. Nongea kasya Mutongo TV yisawa nye Michael Kithokoi ni Mumando Kavete. Ongea kasya mwatukiwa ata ithitu atukiwa nesa akasya tumukwati chenesa vyu Mutongo TV ni na kiveti cha kwa Roda ni Mackenzie Michael kuma Chumani Kibwezi. Naende musiaisya ni muveano ndo kwa saivu so na kuona wiwa ili kusiaisya Vilingi wa Mauvoo muthanani wa umundi waitwa ninye Veronica Siombua na ke Sharon Ndinda atoa liulila Mauvoo maitu kwanzia ya meko. Naende we musiaisya ndio tungia muvea nundu wa kusakwa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Naende kwa oyu ekai tuvikie na ukwata kilungu cha tunaenanie kila mwete hawa ni mwitwasa Jacqueline Mbinya. Naende itina wa kilungu ke mutukuitha tilikandeni wa Vilingi wa Mauvoo saa 3:30 weo na kwa Veronica Siombua kwa oyu tiwa Inesa.